Kandidat genta syuaban long ke public meeting dengan Joint Action Committee yang kisah bahalang bapa-bapa Port Riboy District. Kibrat temuan pelong yang jalan Port Berembang Mentaka Seni dan kependaman persyak yang kejeng penkut di Cherry Blossom Festival lah kasih ublai. Lawyer jeng tip bau chairman juga JAC ubah BG lapang ulah syakam bagi polit. Kat kong ki khabar balayo la tu bau ba lapang ulah syakam menin menbiet na Port ding paso kat bau dangon phai na Port Jawai. Hadin kini kejeng kam yu ki polit kilara ano Port Bernihard Outpost. Laban kalau hang ni bakai JAC leng bau ba BG lapang kalau pernah kini ski ke beladap bahkan pelong ya ke public meeting mentaka ski ke Port Khaar beji ya Port Berembang ban penpau kejeng persyak ya kejeng penkot ya ke Cherry Blossom Festival hakasi ublai kaman pelong hapa malan Kor Kalang Berembang to hakane ka janmet ka pemanta hadin ka bangi na kaliang ka Joint Action Committee hapleng jongki kenhon seng balang ba pher haba ka bangi layo panya perkhat panya tai halor by day bat ketika sengi penkot ya ka tamasa Cherry Blossom hate apo Berembang Kor Kalang Riboy District te kumtu kumba pilai ha kitu ki sengi ki por ibadap ha ka bangi na kaliang ka JAC ngi klem pat asong thai halor bar persya ya ketika kat kana tarik ka bahap ka sengi ublai dewai ngi na kaliang ka JAC ngimdan kata ka jing persya ya kane ka Cherry Blossom hendrai tik bet tang ketika sengi penkot hakaba kum kirungit kristan hibro ki burom ya katega sengi ublai te hakane ka jermet ka pementa ya ka bangi layo penya penbait ya kalang ka JAC kelong ba ngilai yamir jemut ngilai rai ru kawai hakaba angin penlong no da ka public meeting lane ka jilang pai ba kaba salong haka shpotrik men tau benai arja reply hakapor ka arbaje sting sengi hangdai hapo yo Berembang kat kum ki khabar ki balayo le thu bau ba lapang ulah syakam de halor ke ijahar ka bal ujor nadu ubnai lailar mentak snem na kalian kit khot jang JAC ki laong bakila keno bakali ka jinglek ka jang sarkar ka dia tangman penthame ye kit khot jaga komiti marma penting ye ki bat pelong ye kan di ka jalang mentak sni ne na kalian kit khot jaga JAC ki laong bakinya syaprang bakali ka jalang ka balang hapo Berembang mentak sni ha ka por khat arbaji bat kenturi ki pai ba bakin wan be sekan di ka jingalang